Allah salam kırsı ulaktan uzak kılıp, amene senin oynap çıkımadın nasip kılsın. Жүрөгүңөрдө imam bolsun. Har daim Kırgız tuğusun büyük kötörünü Allah Taala sizlerge nasip etki bolsun. Elimizde jurda tırçılık amançılık bolsun. Amin. Allahu akbar. Barınızlarga hormat. Bilektiğin alsın, bilektiğin oralıklar. Allah toğuz balbılday, kalbacıdır, kaysırdır, canlıyay, hazmında. 20 minutalık oyun, 10 minütlük esalu, 3 time. Atçalı oldosun, jakşı ынтымак менен тартип менен эгемендүүлүктүн 30 жылдыгында жакшы оюн көрсөткүлө. Көрүнүп атабы? Карап туруш. Аппара келди. Аны месе сүрөп туралы, колдоп туралы, Кудай эмеси колдосун. Аны месе оюнчулар Карагулжа Токтогул, Карагулжа Токтогул. Токтогулдук оюнчулар Жыргалбек Саматов мына 10.000 сом алып келип менин колума санап берди. Bir gana utsaңар 10.000 сом аласыңар. Егер утпай калсаңар, Самат 10.000 сомун өзү алып кеткеле атат. Эй жигиттер. Ал эми Өмүрбек мырза, Карагулжа, $200 эртелек алып келип берип койсоңуз, биз дагы карап отуралы. Карагулжалык жигиттер, Токтогулдук жигиттер, ынтымак, ийгилик жеңсин. Көкбөрү менен дүйнөгө таанылды. Мына ар бир айылда, ар бир көчөдө көкбөрү тарткан балдары бар. Бул Кыргыздын ак кула минген Манаса табыстан берки улуу өнөрүн улантып бераткан элибиз бар болсун. Мына ушу заманбап сонун Кыргызстандагы бирден бир ат майданында бүгүн оюн. Ай баракелди. Ай баракелди. Мына көк көйнөк кийген Карагулжанын көкбөрүчүлөрү, жашыл жеңдүү ак жакап Токтогулдун мына балбандары. Ана баракелди. Команда эме шарты жолдобосу боюнча 12ден киши капитандары менен 4төн жигит ойноп атат. Көкбөрүнүн салты ушул, ынтымакка чакыруу. Кудай буйрса эми мына улакты алмаштыргыла деп аттыңар эле. Мына алмаштырган улакты көтөрө албай атасыңар го. Такен алмаштыргыла деп атып, мына таке да келди. Эми тарткыла жигиттер. Кудай колдосун. Мына бул жерде калыстар иштеп атат. Абибул аке баш болуп Ош шаарды Көкбөрү Федерациясынын президенти, ечендеген жаштарды тарбиялаган устат, бүгүнкү күндө ошондой эле Өмүрсалиев Баястан, Көкбөрү Федерациясынын Ош облусу боюнча президенти. Мына ушулардын көзөмөлүндө колдоосунда сууну жакшы эле чачтык элек. Силер оюнда Көкбөрү такетап бычакты чаңдап кетти го кайра. Бана Anatap. Taştap koydu. Nomuru kança? Jeti Karagulja, Sagnalıoğlu Sabırbek, Habib menen salıp koydu. Sabırbek köçü 2 taza tayğazanga ulak taştagan. Barakeldi Sagnalıoğlu Sabırbek, Habib menen taştadı. 1996 yılı 4 avgust günü törölgön jigit. Baya günü 25 yıldır yübüleyim beriptir. Jönödügende. Esep 1-0. Karagulja Көкбөрү Федерациясынын президенти Өмүрбек мырза $200 көрсөтүп койсоңуз бизге. Айланып кетти. Айланып кетейин атабан салтына рахмат. Мына ушу Көкбөрүнү улакты көккө чейин көкөлөтүп ыргытып, колдон булка тартышып, колдон жулак кармашып, бүгүнкү күндө өсүп келаткан муунубуз, жаштарыбыз кызыгып, улуттук оюнубуз дүйнөгө бизди даңаза кылып атат. Көкбөрү менен мактанып келатабыз. Мына ушу көкбөрүчү жигиттер аман болсун, эл аман болсун, эгемендүүлүгүбүз кут болсун. Hey!
Мына ортодо азыр көк көйнөк кийген Каракулжанын жигити жана Мындан кара. Таппара келди. Токтогулдун балбаны шак дегиче эңти такымга жакмага басты. Ана! Катканнан кыз ургандай кылып чыкты. Мына. Токтогул да кетти. Карачы айтатыгы. Тебетей баштан ыргыды. Кудай сакта. Төлөкөн Атмайдан директору Талгат мырза, сиз деген мындай арыраак барып сөгүнсөңөр. Микрофон алыстан алат экен, угулат. Эсеп 1-0. Каракулжа командасы алдыда. Каракулжа Көкбөрү Федерациясынын президенти Өбүрбек мырза балдарга $200 берем деп темөрчүлүк кылып атат. Айтылуу атеси Кыргызстанда атча кыргыз казак ортосунда таанымал Жыргалбек Саматов токтогулдук жигиттерге 10.000 сом байге берип атат. Мына ушу оюнда жеңсин деп. Эгер токтогулдук жигиттер жеңбей калсаңар 1000 сом мен алып калып 9000 сомду кайра Жыргалбекке берип салам. Карачаттарды тимеле Атаңдын көрү жана кээде той топурдан келгенде аялын мушинтип киргизбей коет кай чык-чешкеде ошондой эле болуп атат. Айда. Моореке тирешип аткан Каракулжанын аты жигити шарт тартып кетти. Номеру канча экен я? 10 номердеги Каракулжанын Сейитказы уулу Айтмарек Суусамыр менен мына түшүп кетти. Така оор экен, Эңкей, биринчи. Бакыт кери ашка менен. Эсеп 1-0. Алдыда 20 мүнөт ойнойбуз. 13 мүнөт убакыт бар. 20 мүнөттүк оюн, 10 мүнөттүк эс алуу, 3 тайм. Теке оор экен, Көчө ким айтып атты эле? Бир жолу ушундай бир кичинекей текес оюп ичине туз толтуруп коюп тарттык элек деп. Кудай буйрса мына бүгүн эгемендүүлүктүн 30 жылдыгы жакшы маанай менен өтсүн. Байкагылачы. Моореке Төлөйкөн ат майданы жел дагы жүрүп, сыдырым болуп, аябай бир жакшы. Номеру канча номеру? 6-чы Каракулжа командасынан Мамат Муса уулу Амантур хан деген күлүк менен мына 2-чи улакты салып койду. 1997 жылкы жигит экен. Ай, баракелди, өмүрлүү болсун. 2-0. Кана бесе кетмен төбөлүк жигиттер алдыны көздөй жыла берели. Кетмен төбөк керемет, бирок азыр кичине кол келелек. Оюндун башталышы баары ынтымак менен жакшы болсун. Ийгилик каалайлы. Аскат Про Медиа. Аскат Медиа YouTube каналында Кыргызстан жалпы көргөн жигитибиз бар. Мына ушу элге жакшы маалыматтарды таратып жүрөт. Азыр баарыңыздарды Аскат Медиа YouTube каналы түз эфирде жалпы Кыргызстанга көрсөтүп аткан маалы сүрөгөндө көп сөгүнбөй сүрөп туралы, эртерээк айтып коелу.
Barakeldi жигиттер, алдыр өстой жылалы. Hazır bizde жалпы büyürmanдар ekrandan, telefondan görüp atkan malı. Toktogul, Karagulca komandalar ortasında birinci tayımın жүрüşü. Ekin ölesevinde aldığa Karagulca çıktı. Buna hazırdağı bastı. Nomuru kança keniyor? 10. nomerdeki Aytmarek Susamır menen takımda yapmağa bastı. Çıktı. Kaç. Çok. Ortadan ketmen toyun jigiti jırıp ulaktı jerge düşürüp koydu. İyi kana. Ay kaçıp gitti. 7. nomerdeki Toktogul'dun Moldojanı ulu Tagay tuman menen jakşıla jönödele joldu torop tostu. Oyun çiğinden çıkıp Ana Toktogul'dan jetine karıştırıp jetini. Karagılaç. Ay muvattar. Ama oynan yesin de. Barakeldi. Buna 28. Avgust'tan beri Tölekonat meydanında 11 komandanın ortasında oyun bolup 4 komanda bir yerde bugün meyildeşke katışat. Buna uşul 4 komanda teң baygıga ilinir. Emip bağınan, hareketinden çıkıp gitti. Finaldık oyunlarga buna uşul mestalar üçün Toktogul, Karagulca jana Özgöndün 1-2 komandaları betkelişip atat. Erteң finaldık oyunlar jana at çavuş oyunları bir qatar көп adamdardын katışuusunda mamleket жетекçilerinin katışuusunda uşul jerde saat 10'dan başlap kечки 5'ke чейин жакшынакай bir майрамдык салтанат өтөт. Ay Moreki 10'uncu ya. Ay bu Susamır da Susamır. Susamırdı meni alıp Aytmarek, Seyit Kazıoğlu Aytmarek. Böl. Öyle attı. Attı koyu ver. Attı koyu ver. Haa şunlar böl. Ay. Ay. Üzülüp büttüm degendir var bile. Oşondoyle bolup atat. O koluda bakırıp taygızanda aylanıp iyi yatangır Karaçay balada. Mına eme hazır taygızanın janında jakın jerde jakşınakay maanay көтөргөн salgılaş jigitler taramıştay tırışıp Çapmağa basıp alıp dağıla çıkarbay berbey. Ay. Alıstatıp sırtta ayğızandan sırtqa kolundan gelişince Toktogul'dun jigitleri sürüp atat, tosup atat. İbni Ulut'cun Atağı tükün ay yata sarıp gitti. Esep 3-0. 6. nomerdeki Mamat Musa oğlu Amantur Han degen gülük menen 2. salım mına 2. ulak salıp olturat. Tuğanlar
Amantur ekini saldı. Savurbek birdi saldı. Ömürbek Mırza. 200 dolar gana. Kopma çöre koy. Söp görüp alıp diyakta eldir aytı odat. Götür. Bana geldi. Жақсы oyun. Kızıklı oyun bol odat buyursa. Жақсы direş. Ballar jigitler kıyın eken. Karagılcalıklar gülüklerdi algan okşaytay. Bura bastırmayla basa kalıp odat ya. Emit ekici dıkhane degen de kaçılat. Oyun jıyıntıklarına 3 minut vaqt kaldı. 3 minut vaqt kaldı. Birinci time jıyıntıklarına. 3 tane sevimenen Karagılca komandası aldı da. Bayastan. Ne görmey tatlı su seviş gerek. Ay. Oyun görünmey tat. Yelenderin oyunu Gökbörü Tölökünat Meydanında mına bugün Toktogul Karagılca komandalarının ortasında yarım finaldık taymaşta mına sürep jebele uçup baratkan jigitler ay bara geldi çıkıp kettik ya. İki minut 10 sekund vaktınlar var. İyi, bu. Buradaki 4. nomerdegilere Mırzabekov Sancar Ardak degen atı menen Toktogul, 4. Beksultan Ulu Rastan Teltoru menen 5 eken Sultan iyilik menen. Bir minut vakit kaldı. 1 minut. Kalısının ışkırığı. Çok offside. Sağ var. Ortaga tıştaylı.
40 sekund kaldı. Adı tushunmadim da. Mana uloqtab ketib, on period başladı. Ja, tamam oldu. Vadavos akalar, keldiler. Hazır Moreke oyun bitirine az kaldı. Suvunu dağı bir balçıldata bir жақсы çaçıp koysunlar. Bugün hem oyunga жақсы şart düşülüp atat. Jeni bolup atat. 20 sekund. Hazır oyundan keyin 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, Toktogul Karagulca komandaların ortasında birinci time 20 minutluk oyun jıyıntıktалды. 10 minutluk es alуу, karуу күчүңөрдү карап, atыңардын көкүлүн тарап, ары берип бастырып. Экинчи тайм башталды. 3-0 эсебинде Карагулжа командасы алдыда. Кайсы команда жеңсе эртең финалга ойнойт. Биринчи экиге эс жеңилген команда 3. Ай баракелди. Karagulca Toktogul тайгазандар алмашты. Oyun жақсы маанай менен коштолсун. Баракелди жигиттер. Мына өтүп кеттик. Mına oyundun ikinci taymdan başlalışı. Mına ortada. Ulakты alğanga ortadagi aylampaga iki jigit girdi. Tireşip atışat. Kana birinci Toktogul'un jetiğin keyip aldı. Bastı. Nomuru 9. Akılbek Ulubek Sultan Aysarı menene. Aylan çevir, gül tartçı. Ortaga.
Жарым финалдык оюндар Төлөкөн ат майданында Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына карата көкбөр оюндары жалпы 11 команда катышкан. Алардын ичинен 4 команда жарым финалдык оюн, эртең финалдык оюндарга даярдык. Биринчи оюндун экинчи таймы болуп атат. Карагулжа Токтогул жана 2 өзгөн командасы. Азыр мына ana et canavarlar karagılçı. Ulakta aldırvay. Atan attardı karaça. Almaşabız. 2 minut tireşүү жерден улак алынбаса, оор алмашылуу шарты бар. Жана 2 минутталык жаза мамыга тартуу эрежеде бар. Оппа, могу сакадайбы саралтын дегенде кичинекей болгону менен жумат чымырат экен жөн. Almaşabız. Üçnel oyuncu. Sen ketken sabah işte. Muhattar küçükken ha? Çıkıp gittik. Orada o küçükken ha? Teke salmak toşaydı. Karagulca Toktogul komandalары. 7 minut oyun көрсөттүңөр. Алдыда 13 minut алуу убакыт бар. Ардактуу күйөрмандар, көкбөр оюн колдоп келгендер. Мына биякта администрация тараптан жана коопсуздук кызматкерлери өтүнүп атат. Мо жолду жээктеп коюп койгон машиналарыңарды алып койсоңор. Тоскоолдук жаратпай, өтүнүч. Авто ээлери, күйөрмандар. Администрациянын жана коопсуздук кызматкерлеринин өтүнүчү боюнча мо жолду жээктеп тосуп коюп койгон машиналарыңарды алып койсоңор. Ей, бара келди. Etmirek aldı. Karagulca Toktogul. Dört nel oğlum. 100. Sayapkerler, AT'leri, gülüktör, registrasiya kаттоо baştaldı. Mına tek kaçta. Bir. Келді жапмаға басып алған Карагулжанын жигити экен. 7-нчи номердеги
7. nomerimi Sagnalıoğlu Sabırbek Habib menen 4-0. Mına ошондо Sabırbek 2 ulak saldı, Amantur 2 ulak saldı. Mamat Musa ulu Amantur 6. nomerde Хан деген gülük menen 2 ulak salıp ketти. Sagnalıoğlu Sabırbek Habib деген gülük menen salıp ketти. 4-0 esebinde Karagolca komandası aldı da. Kana ketmen töbөлүктөр, Токтогулдук жигиттер bir çımırkanıp, Жыргалбектин bir 10.000 somun alal dep sizler de bir çamırıp koygula. Çat değil. Tetiginde paket saketleringерди kamak alıp barıp jegенден кийин paketiңерди чөнтөгүңөргө сала кеткиле. Бул аттар үркөт. Тазалыкты сактайлы, туугандар. Айрыкча тел. Аркы тарапта көрүп отурган колдоочулар. Мына эме. Жателе жатты атат. Жат. Кандай болот? Алды шагын алып кетти. Канчанчы номер экен? 10. номер. Айтмарек Суусамыр менен. Айтмарек Суусамыр менен. Hoppana, Құдай сақтай бар. Ay. 9. nomerde Pegas menen Rıskulov Aktilek деген жигит экен. Кыргызстан ат койгон жагынан кыйын мисай. Элдер балдарын ат койсо Кыргызстан карачы Хабиб деп коебуз. Путин деген күлүктөр бар. Байталдардын, кунандардын аттары шундук. Жасмин, Айгерим деген тайлар кунандар бар. Жылдыз. Тайгазанга жакындап. Алдыга тигине. Алдыга тигине сүгөт. Zaçtan ciddi basın. 6 minut vaqt kaldı. Oyun ушундай кызыктуу, убакыт учкул болуп атат. 6 минут алып убактыңар бар. Экинчи таймдагы соңдогону баратат.
Esep 4-0. Bayağı minut böyle şapkaları kutu atıyoruz. Bana keldi. Жақсы ойнап отасыңар. Мына екінші таймның аяғында айтып қояйыншы. Мына жазамамыға тартылбай, бір-біріңерді соққылабай, таза ойын көрсетіп жақсы ойнап отасыңар. Бара келді. Мына мен айтып осы жиылы шақты жазамамыға 2 минутқа. Момыр қанша екен мына Тоқтоғұл командасынан номері қанша екен? 4-ші. Мырзабеков Санжар Ардақ деген күлігіменен мына 2 минуттық жазамамыға шығып қалды. Ай, бара келді. Ай, Түшпей қалдыра. Ай. 4,5 minut vaqt var. Qarag'ulja To'qtog'ul. Aman kaçattık. Esep 4-0. Жеткилбейди. Чарчап калганы калды. Жазамамы 4-ші çığa ver oyunға. Мырзабеков Санжар. Bana keldi, qarachi. Жақсы ойын болса, чыры жоқ татнаға ойын болса, көрген киши де ес алат. Ойындағы қызықты болады, уақыттың қандай өткені білінбей қалып отады. Мына 3,5 минут алып уақыт алды да қалды. Кеше 15 минут өткені албай есаптады, 20 минут заматта өтіп кетіп отады. Üç minut alу уақыт бар. Тоқтоғұл командасы, Қарағұлжа командасы есеп 4-0. Тоқтоғұл командасынан Жұмағұлов Бақыт, Чыңғыз, Сталбек Санжар, Султан Нұрлан, Тағай, Дайыр, Бек Султан, Құдайберген, Ғылымбек, Есенбек деген жігіттер ойнап отады. Қарағұлжа командасынан Тилек, Ахатбек, Жаныш, Нұрастан, Жақып, Амантұр, Сабырбек, Шұңқар, Ақтілек, Айтмарек, Әлшер, Исламбек деген жігіттер мына ойын көрсетіп отады. Susamırda aytayım deydi. İki yarım minut alıp vakit kaldı. Başladı. 2 minut var. Susamır geldik. Bugün ayağa жақсы buyursa. Jel жүріп, oyuncularga çаңды жүріп, burası bir жақсы ma'nay болып atады. Üp bolboy. Sal o şaka. Salıp salağı deyip bir жүрегім çıktı aldı. To'qtog'ul! Ketdi bir olsa. Tasavvur. Ay. Жақсы эле бардың эле. Қарағұлжанын аттары жөнүндө такымда эле баса калат экен да. O şerin taşta deyip ko. 1 minut alıp vakit kaldı.
Бұлай қалай? Алдаға түгін, ай. Көше бір қолмен әлер күтіп аттың арлы. Otuz sekund kaldı. Zor. Öte son zaşta kılıp koştu. Karagılca komandaсын. Dilek Turduyev, Nursultan. 20 sekund kaldı. Айтмерек, Alişer, Жақып, Азамат, барыңар жақсы шабат асыңар. 10 sekund kaldı. 10, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1. Ekinci time жиынтықталды. Тоқтоғыл Азамат, өте жақсы қаршылық көрсетіп атады. Бөл. Karagılca komandası aldı da. Buna kan örtmenin apkep çıtap gitti. Karagılca var mı? 2000 son buna. Kapitanın komanda Tilektin dostu Tölөгөн 2000 son verdi. Talastan gelgen jigitler. Ana neme Karagılca komandasının Haytulu Bürküt, legendarlı Bürküt komandasının kapitanı bolgon. Karagılcalık gökbörüçülördü el aralık dengeliге çıkargan. Belgülü, ulakçı, gökbörüçü, mına aralısında tapa ake oturat. Bir gol çayıp koyarıcı. Karagılcanın Aytulu gökbörüçüsü tapa ake ösüşerdi. Mına uşunday Karagılca katu palderşkeminen gelip kolda atkan mal. Esep 4-0 aldını göstöy Cilalı. Mına ortada iki attın moyunundan gökbörünün Tokta oldun jigitin moyun taraptan özün göstöy tartıp atat. Japmağa basıp algan Karagılcanın jigiti ulaqtın ayağımının iki tireşip turat. Kana eme çödep turup karuunu güçtü, attın güçün, bilektin güçün tuxtu bir baykayıl çıkana. Жиынтық тоғышы 3-ші тайм. Жарым финалдық ойын. Karagılca Toktogul. İyi. Ay bana geldi. Rabbim sabırlık mı? Ya. Sağnaloğlu Sabırbek Habib menen 7. nomer. 3. time'da 3 ulak saldı. Bara geldi. Esep 5-0. Şimdi. Ay, Karagılcanın kapitanı Tilektin dostu Tölөгөн 2000 son bergende duhpayda olup ketті okşaydı. Gelgileme, oyun degen oyun, tala degen tala, göngül degen göngül. Toktogulduk jigitlerden mıktı ökbörçülөр. Mına 2 günden beri son oyun көрсөттü. Bugün emi bir yerde oyun bolgondan oyunda at gücü dağı basım aldığa çıkap. Bir yerde Karagılcanın atları basagalı böyle jetkirбейтин kılıp atat. Bolboso balban birek jigitler baar teң birdey, birinden biri ötөt. Egemenlik motsuzluğuna karata Tölөгөн at meydanında jakşınakay oyunlar. 5-0. Tartam. Tölөгön gelçi bir yaka. Sen Tilek eğer ulak salsa 2000 son berem dedin mi? Tilek'in dostu katarlı 2000 son berdin mi? Tap koyalı. Tölөгön gelçi mi Tölөгön? Tölөгön batırı gel atat. Bana hazır 2000 son berip öldü. 2000 sondu Tilek dostu ulak salsa berevi, jalpı komandaga Tilek'in dostu katarı berevi. Jalpı komandaga Tilek'in dostu Tölөгön 2000 son berdi. O keyin жаңы çıkan bir bükülü akça eken. Orta varsa yetmez. Çatpet.
Barakeldi, жақсы ойын болып атады. Мына жақсы ойын деген ушул жазаманга ас тартылып, бири-бириңерди кубалабай, чапкылабай, ынтымакташып. Кечөө 1-2 учурлар болуп кетти. Эми ал мондай көпчүлүк болгон жерде көчө 12 команда 6 ойын өтпөдүбү? Ондо башталган мына 5ке чейин уш жерде o жерде ойногон oyuncular ortaga 5 minut oyun көрсөттүңөр. 15 мүнөттүк oyun бар алдыда. Мүмкүнчүлүк, шанстар бар. Жыйынтыктоочу 3-чү тайм, 3-чү oyundун жүрүшү 20 мүнөттөн ойноп атабыз, 10 мүнөттөн эс алып атабыз. Себеби жарым финал. Мындан кийин ойной турган Өзгөндүн 2 командасы, биринчи, экинчи Өзгөн командалар ойнойт. Özgön 1, Özgön 2 komandalары даярдана бергиле. Каруу күчтүү топтоп, атты сылап, сыйпап. Эми буга чейин канча ойноп жүрүп баарын билесиңер, эмне кыласыңар, кандай кыласыңар, маселеттеше бергиле. Азыр мына 3-чү тайм Токтогул, Каракулча командаларынын ортосундагы оюн. Биз дагы 15 мүнөттөй убакыт оюнубуз бар. 15-20 мүнөттөн кийин Кудай буйрса, Өзгөндүн 2 командасы oyun баштаганга даярдана бергиле. Ana. Olak жерге түшүп калды. Алдыда 12 мүнөттүк убактыбыз бар. Aldı atımlay. Enеңizken ana jot enеңizken. Жақшылы барат. Саламбай кылып атат таңгыры. Токтогулдун балдары мыкты аракет кылып атат. Ana jot da. Tamam, şu körkene. Tamam. Жақшылы барам, эмнеге дегендей. Тетиги 10 киши
Правиланы бұзбағыла. Ал ойында ат миніп алса керек. Тоқтоғыл районының командасының жетекшісі толқынданып атат. Қарап отырған кіші қандай толқынданат да, ойынға кіріп алғанда айрықша капитандар. Ой-ой. Ана жерден шабалды. Салды. 9-ші Қарақұлжа. Ақтілек Пегас менен. Ақтілек Пегас менен. Ана. Kaç. Emli olup ketdi. Toğuz minut, yarım mın oynap koyduk. Buna biz bugünkü 3. tayımda kança vakt 20 minut bolsa yarımı büttü. Hazır 10 minuttan azırağı vakt aldığınlarda var, mümkünçülük var. 3. tayım. Öldü oldu da. Çağındı qaraqla. Ay. Kaç. Жерге түшіп алсаң. Битва на смерть болды. Аут. Аут, 5-0 есебінде Қарақұлжа 3-ші таймда да қалды да 10 минут, 11 минутта болып қалды. Ошентип Қарақұлжа 1-2-ге буйырса ойнайт ертең. Өзгөнүн bir командасы менен азыр кийинки оюндагы жеңген командасы менен. Ошондо битва на смерть нак болот. Баракелде жерден шабалып кетти. 8 минуттук убакыт бар. Oyun жакшы. Мына эки тараптан бирдей жакшы оюн көрсөтүп атат. Есеп 5-0, бирок баары бир балдар жакшы ойноп атат. Мыкты. Азыр жакшы. Мына айтылуу легендарлуу Бүркүт командасынын капитаны болгон, Каракулжалык көкбөрүчүлөрдү тарбиялаган Тапаке келип олтурат. Тапакени көргөндө Каракулжалык балдардын духой конуп кетип атат. Каракулжа командасынын капитаны Тилектин досу Төлөгөн 2000 сом берип кетти. Яйланайын ушинтип эле колдоп сүрөп келип турган киши болсо духун көтөрүлсө кимге жеңилесиң, туурабы? Каракулжалыктар барбы? Жардам берүү! Мына ушул жерде бүт жалпы Кыргызстандын аймагында тоюндар өтүп атат. Эми Ош каякта, Токтогул каякта. Токтогулдан бери эчен жолду басып, аттарын салып, ушул жерге бир жакшынакай оюнга катышып, финалга чейин, мына жарым финалга чейин катышып аткан Кетмен Төбөлүк Токтогулдук жигиттерге бир кол чаап коелу баракелди. Кудай буйрса кийинки оюндарда жеңиш болсун. Ийгиликте жүргүлө. Ана. 6,5 minut vaqt bor. Çıkılıp kaldı mı? Çalkalap. Varıp gelmeysin mi?
5 minut vaqt var, 5 minut. 5 minut, 5 minut degan ur var bile. Kaç. Oyundan çıkıp kettik ha? Çiğinden çıkıp kettik okşaydı. 4 minut vaqt var. Mına men çurotko berdim. 4 minut oyun var, vaqt var. Barakelde жақсы oyun көрсөтүп атасыңар жигиттер. Кудай буйрса, эртең да oyunдар болот. Daярдансın, dayar bolsa жақындай берсин. Өзгөндүн 2 командасы. Өзгөн жана Өзгөн Көлдүк. Биринчи, экинчи команда. Азыр bir 5-6 минуттун ичинде oyun жыйынтыкталса, андан кийин Өзгөн командасы ойнойсуңар. Ортодо bir суу чачтырып алалы, я Баястан. Ортодо bir суу чачтырып алалы. Жаңы oyunга жаңы апилке да чачтырып алалы. Эркин мырза, Төлөйкөн ат майданынын жетекчилиги азыр апилкаларды даярдап койсоңор. Могу чийиндерди bir жаңыртып алалы. Аны менен бирге водовоз келер, суу чачканга даяр болгула. 3 минуттан ашыгыраак убактыңар бар. Акыркы 10 секундта дагы кээде эсеп эскөрүп кетет. Алдага тигинай. Ай баракелди. Мына ошо 3 күндөн бери өтүп аткан Көкбөрү оюндары Ош облустук Көкбөрү федерациясы, Ош шаардык Көкбөрү федерациясынын демилгеси менен, ушулардын татынакай уюштуруусу менен жакшынакай маанайда өтүп атат. Ушул жерде кызмат кылып, эмгек кылып аткан Төлөйкөн ат майданынын жамааты, облустук спорт комитети, ушул жердеги милиция кызматкерлери, саламаттык сактоо, дегеле тейлөө кызматтары жакшынакай кызматын аткарып атат. Баарына ыраазычылык билдирели. Баястан Өмүрсалиев, мына Ош облустук Көкбөрү федерациясынын президенти, Ош шаардык Көкбөрү федерациясынын президенти Раев Авилла экелер тикесинен тик туруп, бала бакыра болгон жамааты менен кызматын кылып атат. Үй бүлө, ага тууган жерге жээңер менен, таптаган атыңар менен, кураган командаңар менен дайыма жеңиште, ийгиликте жүргүлө. Эң башкысы ынтымак менен, тынччылык менен жакшы маанайда өткөрүп алган иш-чара жакшы. Мына Төлөйкөн ат майданына жалпы Кыргызстандан, 7 облус Кыргызстандан тайларын, жоргок, улан, бүлүктөрүнүн баарын жетелеп алып, саяпкерлер келди, ат ээлери келди. Мына ушу 28-ден бери 31-не чейин Төлөйкөндө чоң ат чабыш, чоң Көкбөрү өтүп атат. Майрамыңыздар кут болсун, маараке кут болсун, эгемендүүлүктүн 30 жылдыгы кут болсун. Элибиз ынтымактуу болсун. Могу ааламды ар бирибизди коркуткан оор сыркоодон алыс бололу. Негизи движение кылган киши, кыймылда жүргөн киши, Көкбөрү тартып ат чапкан кишилерге ковид жолобойт деген чындык экен. Ошон үчүн көңүлдү көтөрүп жүрсөң, иммунитетиң көтөрүлөт экен. Улуттук оюндарды баалап, сүйүп, сүрөп колдоп туралы. Мына ушул жерде алыс жакындан келген ардагерлерибизге рахмат. Бу ат оюндарын, Көкбөрү оюнун спонсор болуп колдоп аткандарга рахмат. Оюндарыбыз жакшы маанай менен өтсүн. 1 минуталык убакыт калды. 52 секунд. Ашеттип Каракылжа командасы 5-0 эсебинде Токтогул командасын жеңип финалга 40 секунд. 1 сааттан кийин азыр 1-2-ге ким менен ойношун билмек. 30 секунд. секунд. 10 sekund. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
2-1. 5 Nölesevinde Karagulca komandası taza жеңишке жетти. Karagulca Токтогул 5 Nölesevinde Karagulca aldыда. Эртең кудай көрсөм Карагулca финалдык оюнга аттанды. Ал эми Токтогул командасы 3-орун үчүн өзгөндүн 2 командасы менен бирөөсү менен бет келишет. Азыр эми Апилканы чачып алалы. Адегенде ойнаган оюнчуларга, калыстарга bir dem güç verip kol çağırıp koyuyor Var kula. Жақсы oyun көрсөттүңөр. 60